Ibizo lesibongo? Mina nguHelen Stepiso. Alingasitshela mama namhlanje ukuba inomination yokhetho lilungiselela ukhetho ihamba njani ngelanga lesibili? Ilanga lesibili it was very easy. Wonke umuntu ujabulile, akula muntu ongatholanga ifomu. Abantu bonke bathole amafomu. Babhala bachuza abantu ababafunayo. Abantu bathetha amafomu bahamba nabo esitaradini lapha bahlala khona. Bahamba bayisayinisa wonke umuntu ohlala esitaradini ukuthi umuntu akhethe izinto abayifunayo. Kuthiwa kube lo uba lenketha bechabi ngesikhathi kusenziwa inomination kuvalelwa abanye phandle. Lithini ngakho? Lokhu ngamanga aluhlaza. Ngoba wonke umuntu ujabulile bona bazama ukukhawunta ukuthi iCCC yenze kubi njengezanu-PF. But iCCC i-exercise idemocracy ukuthi wonke umuntu akwanise ukukhetha umuntu azamela esigabeni sakhe. Lithini ngalokhu udlakelo luke lwaba khona? Udlakelo bebengakafundi abantu bebecabangela ukuthi amafomu malutshwane njalo amafomu lawa abasoze bekwane. Wonke umuntu ukwanile amafomu. Wonke umuntu nominative. Okade ezizwa ukuthi ngifuna ukucontesta ube contest. Labanye lengasoze labacabangela ukuthi engacontesta but bezizwa bemnominate ukuthi sibeke isineke. Abantu bemnominate.